kan tran thale theyem Psalm number som paruk chang som pakhata chuan nangin nunna kong chu mihriat tiranga ima chuan hlimna kha liamna a uma ikut dinglama chuan kumkholomna tur a uma ti kan hmu ani kong dik zon mu tum aya poimo dang hringnuna hian a umlo chu kong chu mitam takin anzong ngai reng reng lo hi a poilai ber chu ani harsa in beidong ngoi ma se an kong zo mek chu du than tur an nei om chun ni in an ring tlata mi then khat chuan kong dang thazok a om thei don em ni ti in an nun dan chu midang aya thalo le that bik na om thei chuang lo tura an ngai mi then khat chuan he tiang chung chang hi angai tu po an ngai tu pe lo eng po ni se an chung rila thil enge modik lo om tlat ni a hriat na an neya thil thazok chakin an thliu thin hei hian ini na dik tak po aphor sak mai thei che an kong dika omem omte reng mai kan hring nun khol zin na hian chu kong chu kan zong munge turani ma se chu thil thei ani angem a re ngem midam tak chuan zo na chana chu zirna sumle pai lo tin na van tlang thila in man na te ani bei sein kong sang sangin an zonga mi then khat chuan in ti hlimna hmuna te rilrulam zirna te tharau lam kai no thil sang sanga te tun lai thiam na thila te an zong bok thin mi then khat chuan an hun ton le an har sat na te an hril ngama an hril theina tur mi an ton chuan an har sat na te zang khai sot tura le kong dik chu zong hu tura an in ngai boka kong dang tam takpo la zon hu tur a omang heng thil zong hian kan nuna mun a chang fo thin dik taka kan mang thiam ani chuan a that po a thareng ani ma se heng thil te hian kong dik lawata kong dika min hruai lu tura thil ti theina anei chaw hle ani thei to pin beichin ma ila kan hring nun jin kong ngaya kan la tang reng tho thin ani ti kan hre theyang kong dik chu a omem kan zong mu theyangem zo na chana chu o ti hi ani achan chu pathian in kan tana kong thar min siam sak to awang ani kong dik chu a kong hi ani a chu kong chu ani kan zon mu ngai chu ni ma se khoya nge kong chu kan zon kong dik mutur chuan engwanga kong dik lawa umnge kan ni ti kan in chiang turani achan na chu suala wanga ni ti hi atok maya chu sual na chuan kong dik lo min zo tir thina ni isuan kong ka ji ma chuan lu do boral na kong ka chu azawa akong po azaw boka chumilama lu chu tampo antam le ani ti mathai bung sari chang som pathum thuwa menshil ani kha Israel fate hun lai khan zol nei Jeremiah chuan kalkunga te ding ula en ro u kong thom na kong hlunte chu zot ro u ta chuan kal ula itharau tan chol na in hu ang anni ero chuan ta chuan kan kal lawang an ti a ti in asoya an lu lu lawangin pathian kong chu nolin kong dik lo an thlang ta zoka ato pa chuan chuan chet na ra plak taka asoi lu ta ani kan mo ber chu kan sualte ngai dam le mi jesual tak chu athara thak hi ani chu tiang ani chau chuan kong dang kong dik pathian in kan tana abot se chu kan zong mu thei don ani pathian chau in min thak dang lam theya keima ni kan in thak dang lam thei lo mitam takin sual thil ti theina hi an chak na ringa ne tumin an be thina wangin he thu hi kan hriat chena ngai hle ani entirnan mi then khat chuan an thil ti that awangte an ko santana an rin om awangte le sa khodang sang an zom awangte hian pathian tilom tura anin ngaya heng thil te hian vanram min thel lawang mo pathian chuan ka thil ti that loman atan chatuan nunna min pelawang mo an ti thin pathian chu athiang lima sual tere te po hian alak ata min thin sang the ani Bible chuan tu po in dan zom kim ma sela kong khata ati sual si chuan
aza a chuan thiam lo changin a om to ani ti Jacob bung ni chang som thua min shil ani keima ni kan in chandam thei si lo ani chuan be se tur dang kan neem kan nun hi athak dang lam theyangem kan thi huna wanram kan kal nge the na tur kong chu omem a chan na chu o ti hi ani engwange ti chuan kan tan I suan thil min ti sak wangani kan sual da chu ngai damin a theya pathian khongai na awangin atharin nunbul kan tran theyani kong thar pathian kong kan zo ani chuan kan ring nun jin kong chu adang lam engma al ma de to tang khan pathian chuan min shaveka kan tan kong min lo ru man sak lok vek ani hun lo tur te chu athira tran pui tu nei lo le suala kan pluk lu tur te ma ni kal na tur kong po in hai ko zo lo kan ni tur te alo hu lok vek ani chatua na tang to khan kong dang siam sak tur che in alo ru man lok to a chu kong chu nakina wanram min khan thei tu tur ani a chuti mek lai chuan tur huna nge po hian chu kong chuan muan na le nun du om tak a pe thei che ani chu kong chu isu hi ani a ama chau hi ani keima hi kong le thu tak le nun na kani keima akal lo chu tu ma pa nen an thleng ngai lo ti a soi thei tu chu sual na chuan kong dik lowa ne takin min nor lut to a ma se isu awangin ne takin kong dika kan om le theya chu kan momo tak chu ani isu khatunge ani Christian terin na in nga na chu isu ani a kumsang ni vel zet liam ta khan Roman Empire hun lai khan shiat lo manglovin akhosa a ma se tuna chuan Christian an ni emo nilowemo historian zong deuh tho chuan isu anga khovel hon hing thei khop an lowani ti hi an pom deuh vekani ani chu Christian te lungphum in nga na le Christian te din na in nga chan ani a ani zel bokang Christian te in ti te zinga po hian isu zirtir na anglawa kalte chuan an lal chu an phat sana ahming an ti bor bang thin ahnung an zuya an choi moi chuan an nun alo dang lam thin an khovel po alo dang lam to thin ani ma se isu khatunge ani kumsang ni lai aliam nu apo he khovela piang to zong zinga mi poimo ber alo ni fo mai le miro pui tak pakhat ani satlia ve mayem nge chu ai chon aro pui jok Bible chuan kan suang to na thil engemotak minti sak thei tu ni in min shila isu chu pathian mishing anga lo chang ni in min shil boka ani chu mishing fam kim ani a ma se chu aya laril jok chu pathian ani tel bokhi ani pathian mi ani sati alwa ama chu pathian ngei chu ani a mishing taksa a thuamani Bible chuan heti hian min shila atirin thu a thu chu pathian hne na oma thu chu pathian ani thu chu ti sa alo changa kan zinga a ta a ti in zo hana bung khat khat le chang som pali thu han min shil ani helai thu hi chanvo ho na bak danglam tak ania van tlang ma a rong abol lai khan isuan aron nem he char bok keile pa chu pum khat kan ni ti in ani na apuang chuaka tu po mi mu chu pa mu ani ti in azir tirte ashil boka tung khat po angai na zual zir tir then khat tamit muwa isu chu ti danglama umin a in lana khawun reilo te chung khan awan ro puina chu alo eng chuaka wana tanga o lo chuak chuan hei hi ka fa padu tak kalum em chu ani ti in ring tu ma sa te nu na tang po in kan hu thei bok apostle Paul chuan heti zong hian asoya ani chu mu thei lo pathian an pui ama chuan engkim ama nena in rem tir hi palung ni zong tak ani si ti in kolosa bung khat chang som panga atanga chang som pako thua menshil ani Isu Krista chu mishing fam kim le pathian fam kim ani kum tina kan lom thin
Christmas hian Isu chu tunge ani ti atilang chiang le ani vantir ko Gabriel chu Mary ne na ain lara tharau thiang lim ichunga lo thenga mi thiang lim lo piang tur po chu pathian fapa anti ang ti in ashila anuwa chuan vantir ko chuan apasal hual Josepha ne na aminga Isua chumi omzia chu lalpan achandam ti na ani isa anga ani chuan ami te anthil di sualaka chuan achandam don si a ti in aming tur ashila he chanchin thabujiak tu hian shillok na thendik na ani ziatar langin aminga Immanuela ansa ang Immanuela chu kan hne na pathian umti na ani I thei ngil lo tur chu Bethlehem piang nau sen kha pathian fapa pakhat ani satlia lawa pathian fapa mal nei chunani kan sual lakata min chandam tura abi takapa tir ani chu mishing fam kimle pathian fam kim ni na nei ani a he thil hi engwanga puimo nge ani pathian atanga lo chuak chandam tu chawin kan sual lakata min chan chuak theya mishing chu suala tu to ani a pathian ngai dam ngai chop ani awangin a mishing puite sual lak ata a chandam theilo Isu chu pathian ani a mishing ani boka chawin kan su sual na nei lo ani awangin ama chawin kan sual te aphur the Isuan enge ati ani chuan Isu khan engwangin nge vanro puina kalsanin khovel bol hlole ten taka cheng tura alokal chan chu sualaka min chandam tura local ni kan sual bol hlole kan tharau sual kai zong ti fai turin le siam tu pathian ne na kan inrem le theina turin alokal ani ma ni tan puwa kan ti thei ngai reng lo tur thil min ti sak tura local ani a kan sual na te min lak bo saka tharau thiang lim mangin nun na chu keima ni ya phun nget tura local ani crossa athi na le thi na ne a atho le na kal tlangin Isuan ati tur chu a hlen to ti in Bible chuan min shil ani chu sual na nei lo ni ma sela tu nei tu te chuan an din mun an hlo awangin an mana an kheng betta ani ma se an ni chu Isu thattu te dik tak an ni lo Isu thi na khan tunge mo phurle nang le ke kan zawa hian amo chu kan phurani engwangin mo Isuan crossa khenbe tura a in pek chan pakhat chu kan sual na te awanga in hlan na fam kimle avor top then tura ati wangani mishing te hi sual tingai reng lo ni ila chuan athi kher kha angai lo tur ma se suala kan pluk vek to awangin kan sual na te min lak bo sak turin alokala crossa Isu thi na kha thil mak le ro pui tak ani chatuan thil ani na lampe hi chu akim changin kan sha thiam thei ngai lovang eng po ni se heta thu tak lai ril lang chiang em mai na le athi na le thole na awangin chandam na kong kan tan a in hong ta ti hi ani thutlung thara chuan cross omziale ani na shil fi nan te khin thu tam taka manga pali chau hantar lang ta ila amma sabera chuan athi na awangin Isu chu kan sual thoi na aloni ta ani kumtam takliam ta a Sir James Fraser le khabuzia Christian dodal na thuziak ani na chu loda thata ila ahun lai chuan khale khabu kha mishing chanchin zia na bu ril takni a ngai ani chule khabu a atarlan zirchian na ani na atanga athil mu chu chuan khovel mun sanga sakho zong hian sual thoina anlo nei vek ani ti hi ani alan dan chuan mitin thinlunga hian sual na neya in shiat na a om veka chumi awanga in thoina momo veka kan in ngai vek ani ti na ani thutlung lui hun lai ka chuan rang thi sena sual thoina chu pathian chuan apoma ma se chu tianga ran thi sena in thoina chu angai to lova achan chu crossa Isu thi na chu kantan afam kim to a atok em ani apatni na chuan Isu chu kan ai o tu ani pathian ro rel na chuan sual shem aphuta chu tianga ti ani lo chuan
dik le dik lo a thei don lova dik na pathian ani don si lo ma se kan sual te awanga shemphu ngoi kan ni na aya Krista chuan kan kholo na le shem kan ni na tur chu ama in belin aphur ta veka kan ai o tua atang ta ani avan ro pui tak em he ai o na te khin thu hi Abraham anu na khan kan hu theya Genesis bung som ni pani kan share chuan Isaka kha Abraham fa pamal nei chuna ni a Abraham chu nampa le ama atanga thakal zera Mesia alo piang don ani chuan Isaka nun na chu ahum him tur ani a ma se ni khat chu pathianin Abraham ne na chuan afapa Isaka in thoina atan hlan turin thu ape a chu thil chu Abraham atan chuan hria thiam har satak tur ani ma se thil dang zong ain pathian thu o chu athang ta zoka ma se chuti afapa Isaka hlan tura angun nam alek lai tak chuan pathianin atop tir ta zok ani Bible chuan tin Abraham chu a handa ka a ena tin ngai te a hnung lama chuan berampa aki thing hoka lotang tlat oma ti chuan Abraham chuan berampa chu avamana chumi chu afapa aya halral thilana chuan a hlan ta zoka ti in min shila pathian chuan ai o tur ape a Isaka ai chu berampa chuan aron o ta ani hemi phena thilro pui tak om chu kan thi aya athi awangin Krista chu kan ai o tu ani ti hi ani kan sual na te awanga thi om hlia kan ni lain sual na nei lo Isu chuan kan sual na zong mo phurta a hetia kan sual na le kan kholo na te aphur tak vek awang hian pathian ro rel na le thin ur na chu achunga atla ani cross thulai ril chu kan phureng wanga shem kan ni na tur chu pathian chuan ama chunga inbelin ro arelta ani ti hi ani Bible chuan ama chuan pathian felna kan lo ni theina turin sual reng shelo pathianin keima ni awangin suala asiama atia apathumna chuan Isu chu min tlan tu ani man lai chuan indona a sipai anman ta chu suma tlan chhuatir anni thina chutiang che chuan sual boy atanga kan zalen theina turin Isuan aman min tlak sak to a aman chu ama thi sen nge chu ani Bible chuan mishing fapa hi rongbol saka turin a lokal lova mitam taklan nana anun petur zoka a lokal angkhan ti in min shilani athi na chuan sual phorna ata min chhuatira pathian chung ko zinga min troi thling ta ani zo hanan van in larna a huna a chuan Krista lal thutleng ma vela chuan nang le khabu chu la a achin chena te pheltlak ini talin I to a chitinami te tong tinami te mitinami te nam tinami te pathian tan ithisenin ileya kan pathian tan khwale tuya le puithia ma te isiam ta si a tin leya chuan ro arela ti in lathar ansa ni in amua apalina chuan Isu chu kan melma min he saktu ani setana thil ti theina le chakna awangin sual phorin kan ani ti hi rin le chi zia jang ani lova ma se athi na le thole na awangin sual chu ti tlomin alo ta a setana chuan a theina zong le chetna na satak mangin ati tur chu ati to a chunga cross chunga hunthim takara khan setana chuan ne na achang theida lo mo ti in alo thlir ve renga ma se ne na chu achang zo ta lo Krista chu thi na ne in a thole a chu ta tang chuan setana chu mel matlom alo ni ta ani Isu crossa khai kan ani lai khan khovel in do na mu thei lo chu wana chun zomani a atopa chuan shem hun le thi na le sual thil ti theina chu a ne ta ani Bible chuan lal na le thu nei na te chu tip tha in chu crossa chuan chung te chu ne in alangin hriat tirnan a mangta a ti in min shila in do na top na chu be ala ni lo ma se ani dan tur chu a chiang sa to
Satan chu ti tlomina to a Krista chu ne tu ani Isuan nen enge iti tur athi na le thole na awangin Isu chu kan in thoina kan ai o tu kan tlan tu min ne sak tu ani a kan ti the ngai reng lo tur thil min ti sak to a ammangai na luang chuak wanga ti ani hei hingun takin ngai toro ammangai chem awangin itan anun a hlan phalani tuna chuan a chan dam na thil thon pek chu a pe cha aman atlak fek to awangin a thon liau ani I hun kal to te chu thei hil adua kong thar a kong sil chu zo turin adu che pathian in khovel a mangai ema chu ti chuan a fa pamal nei chuna pe a ama chu tu po aringa piang an boral lova chatuan anun na an nei jok nan kan ti nge tur chu enge ni ama sabera chuan iswal simro simti thumal umzia chu sual hoisan ani a hemi umzia chu in thak ti na ni pathian tanpuina in iril ruput mangte inun dan te ingai to na te I thak turani simti umzia chu isual na te awanga poiti na satli emo I hun kal to te awanga in chirpa ngai emo pia lam thil ani ngai dam na imomo ani ti ipom ngam na le sual kalsan lui idu tlat na te kha ani pahni na chu Krista le ati sakche rin hi ani Bible in ring ati hi thil enga muni tak tak irin angot kha ani lova a umzia chu in ngat ti na ani Krista le athil ti sakche a in nga pum hlum le chandam na I chan theina tura ama a in pum pek na ani inu le pa te sa khuwa emo kaushan mi ini na emo eng thil danga ma in ngat theilo nangma nge chu Krista ne na ikal turani I chandam na atan ama a chau chuan in ngat pum hlum turani Bible chuan nima sela ama loma piang chu anne na pathian fate ni theina tur ape a aming ring tu te chu ti in min shila tilpek chu itani tura ipom ang che hian Krista chu kan thin lunga kan pom turani rin na in kan nung turani no pang chu anu le pa te a ai nga pum hlum ang che hian Krista chuan kan rin na chu kan ngat pum hlum turani tung khat chu scientist wing tak pakhat ne na Isua arin dan ka zota no pang ril rupu in kapana rin na in anne na ka kalani ti in min changa chu tiang che chu kan ti dan tur pu ani apathum na le ato beratan chuan Krista zui turin in pero ring tu chuan rabi pakhat ra nge ngaya neya ring tu nun pum pui chu Krista ne na leng dun turani lalle chandam tu atana Krista pum tu chu atop na anilova abul tan na ani jok ani pathian kong zo ve tura nun thara bultan na ani in pek na chu eng thil ma indal tir su Krista tan inun ilan ngai reng lo ani emo ichiang lo ani chuan tuna hian alam hoi turin ka som cha hetiang hian pathian ne na in hlanin tong trai thin ro olal pa miswal kani ka shia ka sual te awang hian poi ka tia ti chuan heng te hi hoisan ka du ani Krista chu ka chandam tu atan ka ringa kalal pa atan ka puang ani tuna tang chuan arong bol ka du a akau shan hote nen in pol na nei chunga a hnung zui ka du Isu Krista mingin ka dila che amen ti in iril ru tak taka itong trai ani phot chuan pathian in angai thang cha ti chuan afa ini kum khwa tong